of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. If they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Manusi tātou watunu, whapeona maua maile tātou blokalame nei vāngala fiafi, whatalofa tue iate o tō umalava le soafa manmano Yesu Kiriso, lo tātou ali imu tātou whahola. Tonu ia, ua tai melo tō soifua, ia malok nei ola i nei vāngala fiafi, ia tātou tue tatanoi lana upu, ia lulu foi o se upu mai le atua o le fatu e le pala e fa peona pa u se ele le o tonu lo fatu tua ia o tau ele le amen e lulu ia le afion pa ia le atua ai li alor tato prokalame ia si statu talo e tu ina tu tato fiafi lu mo le atua ia ma so ani me longa nganga ia ti tato ai mise lau fa longo ini ia mafai ona e la ngona lana upu le nei fiafi le tur ma tu tama fa moi me o mai la o fio mātou te whaai loa le au wai o lo wanganga i le mea nei le pa man mamalu o oe lo mātou tua le tua na whaia le langi ma la langi Iova
le tua Abrahamo isa ako ma Yakopo lo walupele o Yesu Keriso le Nazareta lo mātou wali lo mātou faola mātou te watua i o luma tama wala aulia mo mātou whailoa le awai o lo wanganga pa ia i le mea nei se e ngalue tama i loto o lau whanau ta tala la mātou whalongo ai meise tama i a whapeona o lau upu i o mātou loto i o mātou langona la o fio le nei e fiafiso so ani mai o e tama i lau au auna tau mawhai e wha tala i le mai le ngangana o upu whai ngofia o le mawhau whau le lei i ai meise manatu mai lo wanganga pa ia o walo iai manatu lo e manatu mai ai o manatu i le manuia ai le o le malaia au mai manatu le manuia tama si o mātou tala no ai le nei a fiafi tama manatu e ati na e ai i mātou manatu le lei tama e whapeo na ta ia i mātou tama awa o manatu i o lo e manatu mai ai ngā lue mai lo wanganga fisosoani mai a te i mātou i le nei a fiafi le mātou wa o ngai wha moe lava i le ngā lue lo wanganga pa i ono le suafa o Yesu Keriso o le mavala au tuai amene ma amene hallelujah hallelujah amen i ia le tu nei vanga fiafi hai me ki le kango foi lo i lau sianga i lunga e no we via foi o se isi so soani le tatu lokala me yo a matalona sia ya le lunga lau timeline ya po fo initial group o lo fa piona no to awai pe a foi te tonu te ingale nganga o se fa manianga le nei ha o onga ya mo oe mo lo nganga ya me se foi lo ainga fa ta lo fa toi ainga uma lava lo fa piona fa ngaina nei Bible study ya o se taimi mo la to fa piona o ina ile fiong pa ia le tua amen lo o fanga solo pe le tatou tata no lava ile loto ia po le heart nei fiafi wo fa au tala ina a willing heart submission to God ia po le nga wa ile tua amen hallelujah le la tala no ono te fia tala no ile upu submission ni fa fiafi ono se tasio upu pito siri ona I think ono upu submission tasio upu le fia ngi so ka kilisiango ele fi ai foi ata u lo upu submission a fa to submit e pe fa le fi ngi so kanga ka le upu le na e o foi ono le upu submission e la fu e fa onga fa to nunga le tua ile fi onga le tua na avi fa fine submit to your husband e pe fa longo pe nga wa so le la tatu tala no ai ono vaenga uma lava ia o vaenga e pe o le feelinga mai le loto But I'm going to refresh your mind for le toi tala no mo toi tama fai toi fa manatu ya o ni sio vaenga no o tala no mo muai ona so ta il tato mata upule mele ala ina mana ia lava tato ina amata mai lava le amatanga tato Bible study se yo o maltemi nei ono le lava so o to lava tato mata upu ya e pe e tasi lava le la au mono na a o fa piontu punga mai ai ia telo tato mata upu tato tata no ai amen so ole o tātou loa na e tātou mataha upu fu le no tal no ai le authority of a believer ia po ole pule le ati tātou ole ai le ia loa tātou prokalame a pe no fai atu I tono tu pa ia ile amatanga lava lau tanga fa pu to fa mtala ino re tala na fai ai le atua le uro I tangata a tamu ma eva amen na fai ai le atua le tangata ona tango leo le o le atua ua tuu le pule I le tangata tele na ta ui tātou mata upu I le amatanga lava kene se mua nefa mai le atua I have dominion ia pule ai o lua I le lau whanua ia malalo langi o I seisi wha upunga o lea o a tamu ma eva na whaia le atua na whaia le langi na whaia le atua I la ua o la ua o atua o le lalo langi le nei gods of this world po o la ua o atua to a tele la tangata e ta ua lole upu no whaia atu o atua o iska ngaka ure ko fia maka mai se o nga la fa mai ko nga me o ka kongia kua okay I'll show you the scripture ina ia mawhaio na e loa ele o se actually it's a Bible term ele fia ai nisi ai le mawhai ona sui ai le fiongo pa ia le atua na whai ai tātou e le atua o tātou o atua so to tono le salamo ai tātou tele io to tono le salamo e valulua amen te mana o to e fau atu le vaenga to refresh lo ma fau tono le salamo e valulua
foi upo e ono. Foi mai le i le fetalainga le fetalainga upo le tu tonu salam foi mai. O au le tano le tu o au no o fa peane o atua o tou o whanau foi o tou uma a le sili sili ese. O lai tala noa le atua I tangata, le whanau ngā a Israelu, o tangata o lai le fionga le atua, ai foi mai le tala le atua, o au no o whaapeane, o atua o tou alai titi. Na tango la Yesu, koe quote le foi upu lea, I lu mo le whenga inga fau, I le tono le tusia, I le tusia Ioane, I tono le tusia Ioane, I'm going to refresh your mind. Tono tu se Ioane, o lona mataha upu se fulu. Foi upu tolu fa. Mata tu foi tolu foi upu tolu fa solo mai lalo. O lena sa o Yesu fo mai o yo la tali o le tua. Wa le fia ila la fa sa yo na tu si upu no fa tu Yesu o yo la tali o le tua. Wole o mai fe tala fo me o fa tu le tua o ye tu sama watu fo me o fa tu Yesu o ye tu sama le tua fa me no me fe tala nga Yesu o tali atu Yesu ya te ilato ele itu sia ila o tu la fono o la tala no salamu man tu salamu o tu tu la fono o tu finging tu ai fo mai ele itu sia ila o tu la fono no o fa ya tu o atua o to let's talking about man Toki o lai tala noa I le tangata, lana fai mai le atua o tātou o atua alai titi. Fo mai la ia, a faina tā ua e ia o atua I lātou ua iai le fionga le atua, le tana noi I a foi. I whanaunga Israelu na iai le fionga le atua, na tā ua le atua o atua. Fo mai la ia, e le mawhai foi o na wha lea o ngā ina le tusi, tala noa I le a foi, I le whenginga tuai. Fo mai la ia, tau te whaapea I le ua whaapa ia ina, ma awina mai le tama I le lalolangi, ua e upuleanga, a wā ua ofa iatu o a unei o le atali I o le atua. This is, o te lea I o le fasifoi upulea. Ina ua e whai mai o oio le atali o le atua, ina ua tau whana wina I tātou, mana tua ino whamaritus pa I o I lātou na talia Yesu, o tā ua I lātou o whanau o le atua. Whai mai la I o upo tangata ia, whai mai o tātou whai I le atua, wa kako whai mai kako ki kukusa ma le atua. No, e tātou te le tutusa ma le atua, ai I to tonu al tuspa ia, o tātou o atua, la e tā ua na quote Yesu pe a whai o oio le atali o le atua. Ye ana te va ai foi ya e o ya Yesu sa tango Yesu quote le foi upu ele o se filosofia o sesi o nga Yesu a kango e fai kau o nana quote ma Yesu le salamo e valu lua foi upu e ono right foi me la il fetala nga Yesu fo mai a fai o te le fai ngā rue ngā lo tama a ua to te tonu mai a te au ai a fai o te fai e ui lava ino o tau le te tonu mai a te au I o tau te tonu I ngā ruenga ina ia I loa e o tau mai a te tonu o tonu I a te au le tama wa o fo o te tonu I a te ia o le mele no mana o ia te oi whaari atu ia te oi ono te fiatara noa I le upu le submission ona na whaia e le atua le tangata o ia sa pūlea le lalolangi po o I o le atua alai titi. Na ua umano whaalia atunga whai upu o nā lava na tā ua I tutono le tuspa I o tātou alai titi. Ai ala no utu a vea oi tuina ono o I o loo whaapea lea a whaavae leo le upu submission. Ona na whai I ai le atua e aua tau te aile la au na whai a atamu ewa aua te lua aile la au. Aua nei o lua aile la au I loa le leanga le leima leanga. Ina ua saureti Apollo. Saureti Apollo ua whaase se a tamu ma ewa. Au tau whai tau le tuspa ia. Ele I whai mai le tuspa ia na whaase se le ngata ia a tamu. No. O la lava sai loa a tamu le upu. Nei loa le leie a tamu le upu le atua na whai atu ia te ia. Ele I whaava le anga la ele ngata ia a tamu. Na whaase se ewa, aena te le I whaase se ina a tamu. O la lai matua I malama le a tamu, I le upu le atua. Ai o le mea o tupu, wa submit le ti I aifo a tamu ma ewa, wa le o mana na o matu o tole na watu latu ia le ngata whai a tamu whai a ewa fo mai a lua aide la au, I ona pupula I leo lua mata.
ua fa'asese ia le gata iā Eva, ona saula i o Eva ua ia Atamu. E le'i fai mai le tusi pa ia na fa'asese Atamu. No, o lana i loa le lei Atamu, le upo le atua, na matua i malama le lei, ina ua fai atu fo i le ngata iā Eva, e moni e na fai atu le atua, e aua te rua ai i la au uma, fai mai tala Eva, le ai, fai mai tala Eva, na fai mai le atua, o la au uma mate ai, ai tasi la au mate ai, si, o la i loa Eva le upu. Na matua i loa le lei Eva, le fa'atonunga le atua na ave ai. Ala mena tupu, e le i submiti le atua, na submiti le ti Apollo. Pena ngā wai le ti Apollo, e le i ngā wai le upo le atua, au e te rua ai. O i nāla le na saua i lava lea, le mele o me lava le teimi nei, o lea, ina ua ngā wai le tangata i le leo le ti Apollo, a e le i au ngā wai le tangata, saule le ti Apollo i le tutonu o lea, o le Luka e wha, ia nai, tato oi na, I'll just walk you through, ai tato tele, hey man, scripture is better than my opinion, right? Fa mai la ia, ona aveina ha e lea o ia e le ti Apollo i le maunga mawalunga, ma whaali ia te ia malo umo le lalolangi, ua se emolava. Ona fai mai lea o le ti Apollo ia te ia. O te avatua, whaalongo re tala ti Apollo, mai, o te avatua ia te oele nei pule uma. Malola tau mamalu, a wā ua tuuina mai i a te au. Hei, o nā whea o tuar whea nginga tuai, po tua i le kenese, na tātou wa ai, na ave i le atua se pule i le ti Apollo. Ei se taimi. O aina ave i le ti Apollo. A tamu ma Eva, na o la ave i ai malola loto malie. They willingly yield to the devil. Ala na matua ina fai ele ti Apollo, a o lua a ai, e a vei o lua matua. Ona, na malie le leile loto Eva ina ua uma ai, aru Eva ave a atamu, na o la malie uma la te ai, ese ha, na manao e vei ila ua matua. Ala poa, ili manga ko e vema ala giki, manga o ala poa. Ua manao e suilo na tūlanga. Suilo na tūlanga ile mea na tu wai o ia ele atua. Ele mana o submiti lalo le atua, na mana o suilo na tūlanga. Foi mai la ia, o le la ue le ti Apollo. Le la ue le ti Apollo le pule, foi mai nisi. Foi mai le te leo nisi o tangata no whaalongo ai. Foi mai ele sa o tala lea. Foi mai e si pepelo ki Apollo ele o yanga ia le pule. No, o la sa o ti Apollo. O to vai le tali e Yesu. Ele i foi mai Yesu e se se ti Apollo. O la ilo a Yesu e sa o le ti Apollo. O la e pule le ti Apollo i le lalolangi. O la e pule, o la i le pule le ti Apollo i malo. O la e wha adia tu ia te ia. Fo mai la ia. O tu fo ti Apollo. O tu tu ina atu le pule le ia te o Yesu. O la ilo a Yesu. E le o ia te ia le pule. O la ti Apollo. Yeah. La fo mai ti Apollo. I fo mai te a ono o avatua le pule. E li fo mai Yesu ngai ke pelo. No, la ilo a Yesu e sa o le ti Apollo. Ona na ave ia i le tangata le pule. Ina ua whaia ina i le tangata. O inala, le la tatu tatala noa I, le ta ua I o le mele because o I, e uina pa u le tangata. Amen, thank God. Whaafitai le atu, there's another man. There is another man named Jesus. Le si fo I tangata. Fo me o I o le atamu lona lua. Amen. Na sau le lalo langi le nei. Sau le lalo langi nei, fo mai na sau o ia la, tasi ale tu la fono na ave ya atamu ma Eva, e awale aile la au. O Yesu, na sau Yesu, na ola Yesu I ona tausanga umalava na ola lalo langi, na ia faya umarfina ngalo o le atua. He yield to God. He submit to God. O ia na submiti I le atua, o le mele na nala I ona manu malo o Yesu. Na ia toe manu malo ina o mama tangata, pena ia toe manu malo ina mai la to o e whaatua tua ia te ia. Amen. Mea na e whaafetai e ia Yesu, o ia le wala ino tato toe maua le ola. Tato toe maua wha moe moe, ina ua sau Yesu fo mai walu o ia, wa whaato I lalo se ori, mera tala tuspa ia wa sau fo mai, wa ia te au ki o se oli. Ma le oti. O lais, ma Yesu o sau mai, o manu malo ia se ori moti, sau Yesu ma au mai le ki. Fo mai la ia, o ia te au le pule, o le langi ma le lau langi, o ia te au. Ma Yesu, o te tu ina atu ia te o tou, yo tou wo.
o leo te mana o te whamanatu ia te oi, na toe au mai e Yesu le pule ia te oi. Ai ia e loa, e iai le ilunga ifo ia te oi. O le na vatua le pule. Right? Na tango Yesu au mai le pule, ia te oi. A ia e loa, e iai le na vatua le pule ia te oi, o lai te ilalo fo o lisi pule. O lai te ilalo o lisi pule. Whaafefea la ona effective le pule lena. Le pule lena toe au mai e Yesu ia te tātou. Tātou oi le. Tu tonu o le. Amen. I le tusi a Iakopo. Amen. E ese le tā ua o le. Iakopo lona mta upu e wha. Foi upu e ono a. Fumetala just pa ia. A ua fōma I mai e ia le alofa tū noa e sili o lea ua whaapea mai ai. E te e atu le atua I le wha maualunga. Ai fōa I mai le alofa tū noa I ye wha maualalo. O le alofa tū noa I te tonu ar whenga inga fōu. Man, it's a huge word. O se mataha upu te le mataha upu le o le alofa tū noa. Grace. O le alofa tū noa na mafuaino tātou mautofi le langi. O le alofa tū noa e mawai e oele malosi e te whaiese ngā luenga. O le alofa tū noa foi e mafuaina e malamalama le tusipaia. It's a grace. O le alava lau ka lengi ngai ai. It's a grace. O le alofa tū noa. E ile teimi foi lele e no e a foi. O oios tangata e te manao e te whaitau le tusipaia e te le malamalama. A tonu e te whai mai e vai vaila ua onga. O le teimi lava e te wha mawalalo ai I le atua. E te wha mawalalo ai. Fo mai la ia. Ona ia fōa e tu leo le alofa tū noa. Le grace le nai te malamalama ai. O le alofa tū noa nai te tala ino umata. Yeah, it's a grace. Mea fu nai te vai fika ngaka lai kapiango. Kaka kapiango wa manga o si ilang kaka. Ai fi o faisi ai wala si ai. Ele mafai. Fumero tala tu spaya. O le teimi lava te wha mawalalo ai. Ona si ile ele atua I le si asanga. Ai fumero tala tu spaya. Fumai e te ele atua I le wha mawalunga. O le mea lea, pito I silo na tātou tamu whai alo ese mai. Alo ese mai le wha mawalunga. Ele si mea tau se wha mawalunga le lei. You know, some people say like, I'm proud to be Samoan. You know, proud. O le upuna I le fifia I le atua. Ele si mea tau se good proud, ma se, you know, no. O le pride, you know, you can say, you know, I'm pleased to be Samoan or, you know, whatever word, but, you know, proud to be some, you know, some people say that I'm proud of my kids. You know, tamu fai ese mai le ufa o ngā ino le upu. Ona foi, whamatala tu spaia, e te ele atua I le wha mawalunga, so se wha mawalunga e te ele atua. This is God against you. Whamai e te ele atua I le wha mawalunga. Ai fua I lo na alofa tu no I le loto mawalalo. E mawalalo lo le loto. Ona fua I la I ele atua I ai lo na alofa tu no. O a lavangi mea ngai ke kau mawhai e whai. Whako a mawhai angolua whai a whaatasi male atua. Pe a whai e te a loto mawalalo. Humble heart. Na oi fo tangata la sa ili mai le atua. O le loto mawalalo. O le loto ngā wai atu ia te ia. Lai sa ili mai le atua. Whamaina, ina ia mawhaina ia whaalia I ai lona mana. Wa mana o le atua tutonu le mua sa mueru na tanoa ia. Whamai a ona whaamaua lalo o tātou loto. Whamai la ia. O lai sa ili mai ai le atua. I le loto maulalo. Ina ia mawhai ona whaalia I ai lona mana. La eftia sa ule atua whaalia lona mana. Ia oi, ia pēa loto maulalo. Ai mana o mia la. Ia le afo le loto maulalo ai va ese meta o fa maulunga so se meta o fa maulunga te ai le tua mai la io foi upo fitu foi mai o le mea lea te mana te va ai o le mea lea ia auto nga wa ai I le tua submit to God ia auto nga wa ai I le tua ia auto te atu le ti Apollo ona sola ese ai le ia te auto e iai le mea tātou te whaia mua, pe ona o whaia tu ina ua alu Yesu, ina ua alu ese Yesu malalangi, whamatala Yesu, wa outu ina atu le pule ia te outou, tau te oa I soli ngata ma akarawa, ino ma wha amalolo mai.
Ia, lena tātou wa ai i le amatanga o le tusi ai foi. A ngā ruenga, whamere tala le tusi pa ia wā, whamai wa, le tupu ngā ruenga. A o na la unga wha malolo ma ese ha, because o lai submiti le atua, a o le teimi la tu le te moni, e wha alongo te moni, why? Ai se ale mafu ana ala I ona wha alongo te moni, ma whai, le mea lai whai atua I petelu, whai mea na lina whai atua le au so. Tātou whai tau tuspai wha mai, o le mea lea, ia o tau ngā wa iai I le atua, ia o tau te atu I le ti apolo, ona sola ese ai lea ia te o tau. Yesu le na matua le pule ia te oe. O ia le na te whai mai e te toe ngā wa iai. E te toe ngā wa iai Yesu, ona e te te e la I o le whiri. A whai ona e te ola kirisiano, a ele o oe stangata o e submit po e ngā wa iai Yesu. Amen. O te le I o lona whaale tonu. Ai, o ne alau tata noi le whiawhire nei. O tamu whai e tata ili tātou mataha upu. Ina ia aua ne I... Ona e avea fo ile mele o le awa o ino mataha upu. E ono ta ita insei nai oe, right? Sa o ta ua mua de poloka lami. Inisio tātou poloka lami. O tātou e tutusa uma tātou lumo le atua, right? Amen. Na ufa iatu. E tutusa uma lava tātou I lumo le atua. E le ise se sili lumo le atua. E le inganga ka special le atua. Amen. That is true. Tutusa uma tātou le a inga o le atua. We are brothers and sisters. Tutusa uma tātou sila whanga le atua. I le sili Kevin, I le sili Lesi. Ai I to tonu o le malo o le atua in service po o lau au nanga. E iai tapula a pe iai ranks. Pe e iai ia le sili atu ia te oi. Ye e malamalama I le tuna awane e mix up hina I tu I lua loo o tango a vatu le isi I tu o le a. O le tātou mataha upu. Ono le isi tua le mataha upu. Na ufa I atua I te halu lava o I lumo le atua. Asea, ono tusa uma tātou. You can pray yourself. Believe God for your healing. Amen. E mawhai lava o te talo o I le atua. I to tono o au nanga, I to tono e kālesia. I to tono le mālo. O ea, e iai mo meo ranks, pe iai e pule ia te oe, e iai au auna, e iai I lalu, tangata au whainga ruenga, e le pule. I to tonu la o au nanga, o le mea na whai e le atua, e iai le order le atua. E mataha ua le mataha upu leo le submit. Right? O le ngā wai, e ngā wai le atua. E la tātou tatanoa I, ona, o le upu submit, po le upu lea ngauai. E te vai e te tono tu spa ia leta noa I mai o touta ma i o tou alolofa I au touta I tō lua fa fine I o tou whaalongo. Fa peritania, wives submit to your husband. O le upu la submit, e le mawhai o na whaonga ina le upu submit, pe a whai o lai te lua loto ngatasi. E le mawhai. Ona whai o lai te lua agree umai whai se mea. A whai o whaapeo maha ua man mātou ainga, te ua maa whirifiri e whaatau se mata avali. Lea lau ua maa whirifiri nge o whai aku, ia, ka whaakaus ka avali. Te ua lai agree, main mātou to olu, I lo to olua. Ia maa ngai ko whaakaru ka avali, mai lono loto, o lai maa ngai whaakaru ka avali. E le o submit la lo to olua, no, o lai agree. O lai au tasi whaatasi mau. Ai o loa ina te pe o whai aku whaakaun maka avale a whamelo ko rua le uki le manga o e whaakaun ka avale. Ke ua loa mawhi ngau loa. Wa maa le agree le mea le nai tasi. O ina loa, e whai mai loa tala tusipa ia, wives submit to your husband. Ngā wai loa. Wha o ngā loa ina le up submit. E te submit pe a whai ea, e te le o agree. Pe a whai e le tusai le mea lae te mana o ilo loto, ma le whaato nunga lae au mai. O ina loa whato a whao ngā ile upu submit. Ina ua le o ngatasi, le mea lae mana o ilo loto, ma le mea lae mana o ilo iai. Ia le atua. A whai o lae te mana o te a, e ke ngofo inge ngi usila o le maanga, i o ngi usila o kilo ngā ruenga, ai whai mai le atua ia te oe, e ke alu o inkia ke alu aveltana lei. E te le o loko ai, e ke le o mga auso, ila o walu lai o a. O whamela tala tuspa ia, submit to God, ngā wai le atua. Ai, no o te telo te, mi tātou te agree.
Tātou te agree, a iei le taimi, e le o ngatasi e o tātou loto ma le finangalo le atua, o ina lo submit ma tua fo Yesu. Te bina tatalo Yesu tonu o tongala au ina ua tatalo Yesu fo mai, au ane I whaia lo loto, ai tu ulo finangalo. Si, o lana submit Yesu I lalo finangalo lo na tama, e le ia, sa iei le mena mana o Yesu. Ala mana le fatala Yesu e no te mafaya mea umalo tama le nei ipu e mafai ona e AVS. You can do it. Ai awana I faya lo uloto. Ai tu ulo finangalo. Now, o lawa submit Yesu ilea le finangalo lo na tama. A lasa iei le fo ile mea lasa ilo na loto. Si, o le submit la ina ualua le loto ngatasi. Fo mai lo tala tu spa ia, fo mai ia mai, o le mea lea ia o tau ngā wa iai I le atua. Ai tau fai tau lunga tu fai upe ono, awane i tau avese, awane I tātou separating on fai upe ono, mar fai upe fitu ona, e te tau no fa atasi I e loa fa mai, a wai fo ai mai e ia lea lofa tu noa e sili, o lea ua fa apea mai ai, e te e atu I le atua I le fa maulunga, o le tangata fa maulunga, o le tangata fa maulunga, o le tangata ua le agree I le atua, a la ua fai alo na loto e mana oa e fai le mea lailo na loto. O le tangata wha maulunga le nā. O le tangata fo I lele, o la ua fai tau atu le tuspa ia. A e le tari tonu o la ua wha maulunga alo na loto e mana o e fai ale mea lailo na loto a e tu le mea lai fai mai le atua. Mea le nāta o le wha maulunga. Fo mai la ia, e te e la le atua. Le tangata o la ua na iloa lai fionga pa ia le atua, a e te e le mea lai fai mai le tuspa ia. O le pride la le mea na, mea nata o le wha maununga. O le tangata loto maualalo, o le tangata ua wha apea ifo o ia, o laua submit po tangata, o laua ese le mea e loto ai, ese le mea le lono loto, a ua fili lono loto, e ngā wai le mea lai fai mai le atua. O na fai mai rola I o le tuspa ia, o le mea lea, ia o tau ngā wai ai le atua, submit to God, ia o tau te e ai le ti Apollo, ona sola la I o ti Apollo. O le mea lea la, yuna umana o e vali atu le ata lea. Ona e taua, la tātou whaasua solo pēn tātou tatanoa pēna o tā ua teimile nei. In the kingdom of God, there is a rank. E iai le tapula. O tō mana tua fo I, se whate ta inga. I tono tu spaia scriptures. I tono tu spaia o tō mana tua whetalai ngā Yesu. Le na fai mai le tala Yesu o afoi. O au, fai mai o te alu I lo tama, a wa e sili lo tama ia te. Amen. Jesus says, my Father is greater than me. Right? Fai mai tala Yesu, e sili atu lon tama ia te ia. Te loa, to tele no wola mea ola I titi fai mai tala ista ngata, Jesus is the Father. No. Jesus, he is not the Father. Yes, for maritala Yesu no o sau e whaile fina ngalo o lo tama. Yes. O le toa tele o tangata, o la lava tanga o fi mix up le afo. Le Yesu, for mai o Yesu le tama, no. E le o Yesu se tama. O la lava mai Yesu, e sidi atu lo tama e tau. He submits under his Father. E iei le rank, o la iei le tūlanga, le atua le tama, le atua le alo. O tō mana tua foi fa mai whetalai ngā Yesu, I tu tonu o le Ioane, le tano I le nganga pa ia, fa mai o le nganga pa ia, e tau tala ai lava, fa mai ele tau tala o ia I afoi. Mai a te ia lava, aia, tau tala I mea na whaalongo ai. O la foi e tā ofi e le nganga pa ia langa rank. Right? O la lava e tā ofi, o Yesu, e iei lau na rank I tu tonu o lea, o le atua le tama, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. O le ora le na. Submit le atua lea, le tua le alo, le tua le nganga. O la lava iei le rank. E o fo ina I tu tonu le fiongo pa ia le atua, o tātou wa ai fo I tonu le tusi pa ia, fa mai le tala le tusi pa ia, mana tua fo I tonu le tusi ai fo ale mua moko ni tos huma lima fe upe fatasi na tara no ai fo tara tus pa ia la tara no pe au tato fe oti pe tato tu mai fo mai e popula pe o le la e popula pe o le masina e fo ia fo mai e fo I popula pe o le fetu
na whai mero tātou spa ia, e iai isi whetū, e siri atu na malama na ilo o isi whetū. Whamaila ia, e whaapena I tātou pēr tātou toi tutu mai. A ora te me tātou tutu ai, we have different rank. Ese tūlanga. Ese o I angelu, I angelu sili, I angelu lalo ifo, I le whaatūlangana. I to tonu ai o le malo o le atua, e iai rona whaatūlangana. Amen. E malama, I'll walk you through because it's a uelo mamlamai. O nea, e te mau ai lona whaamanuianga lai ta ati ai, le a o le ta upu le a. E iai le rank, e iai le whaatūlangana o le malo o le atua. O ana angelu, e o lava fo I le atua, le tamā le atua, le alo le atua, o la lava ea, they are in the rank. So, ia I lo fo le tala Yesu le na whai whata oto le whai mai ia, e pule le isi ia, I ai e se fulu, e pule le isi ia ai e lima. That seems like the other is greater than the other one. Amen. Tu so laita notus pa ia e le isi e sili atu na ilo le isi. Amen. I to tonu na o le malo le atua. Le lau tamu whai e vavai, se whai ta inga tonu o le varite le ata le atu oi. Ina ia mawhai ona e malama I lona atoanga. Amen. Vatu se whate ta inga. O se ainga. Nei o I Amerika. Amerika. Ia e le tau le ami. Vaenga o le ono le upu le submission. O le upu e whaonga it's a military term. Le upu submission. Ia a tātou wa aila ia lau vaenga nā le o. I mo meo tau. Whapio se ainga. Ia o tamā, o mai fonga, o muli ila na whanau to. Ko kolu whangau ka māloa. I think o le order fo I lele al vaenga na, I think there's a colonel, captain, for lieutenant, male sergeant. I think, is that the right order? Yeah, I don't know te malama I fo lele sili atu lo malama e te au, but just give an example. Ila fo ile vaenga lea. Ole whate ta inga lea la uvatua. Ile a inga lea. A whewere ta mā o ia o le captain. Malana whanau o lona whine o lona tali o le, o le lieutenant. Ia malona whine o le sergeant. Right? A o no mai, pia loa mai wa uma mai le lako ami, loa uma mai wa mai malo lo mai. O mai fo le totono le ainga. Ia mai lo whai le lako mea ai. Everyone is the same. A o nga ai whaatasi. Amen. E mai fo le siri me ai ka malo nga me ai longa fingi longa kaliwai because it's a family. Everyone is equal. The brother malonga sister tutusa umala u tutonu I tutonu le ainga. E tutusa umalava. Ele siri le afoi. Ia le tama I le teine. Tutusa umalava o le brother ma le sister. But when they call into service, a ho'olo ina vala au e o ile o nanga fa perola ua sau le kolo le la o ile taua. Amen. O atulo ina. Ia la tulola ia o tamale captain, lieutenant, ia la tali, ia malona finer sergeant. Rona wing. A ho'ola le taimi o le la fele au nanga karusia au sa o fa kulanganga ia ngake you know kind of see the point. A ho'ola ina vatu le fa atonunga ele captain. O le tamā, I lona atali o I o le lieutenant, whai atu le whaatonunga whai. Ele mawhai, ona whaapea mai le lieutenant, le afoi, lona atali, Dad, I don't feel like it. Tele o, o tele fia whai, I say, Dad. E nā tele ta unga o lona tamā. I say, o lai oi le ami o le me papa ai, o le e ala, e tatauna follow instruction. Ka kaunga submiti lalo le whaatonunga lau avatu e lona tamā, e le o tu o I o lona tamā, o lau o tu atoa, o I o lea, o le ilunga atu. Whapena fo ila le mwhena whai atu le lieutenant ila ile sergeant ile whaatonunga ai whaapea mai lea sergeant lai brother e ke le fia when mea ngā because you're my brother watch your mouth whatever po a kala fo ile la fo because lai titiro o lonu tuangani no e atu ina e ese le rank o lai maulunga atu longa brother o lai tutonu o lea when they call into service e ele rank e alu ai mea pa o mai tutonu le ainga tutusa uma. Now you see the point in the middle to whai atu ai. I to tonu o tātou le a inga o le atua, e le inka ngaka special.
Leisi se sidi atu leisi. But when we calling to service, po tu tonu le au nanga i le atua, tu tonu e ka le sia, e sidi lau fai au ya te oi, e yaita itai wa umana tō fia e le atua, e sili atu nei lo ya te oi. Aua lai te whai mai, kukusa uma kako ki langunga uma mele kua. No, it's not the same. E le tutusa. O le tasi leo ma tā upu e ao na tātou iloa, ona e tā ua lo whaalongo ai, ona o le isi mea lea lai, ona le maua le malo longo ni stangata. Lea tātou tatanoa. Pula koa mai pia fo, le tātou ma tā upu. But, I'll show you the scripture. And leina, that will set you free. Ona ile taimi e tu oi ele tua se tangata I lungo oi. I think my wife was saying the other day, your age is not your qualification. For my o tau sanga, ele o lau qualification na. Yeah, wailesi, afoi, olo inga limas fu korkau sanga, ke ofoi mai, waka kaungo ka, aveka ika ma whailaunga, whaika ika mwhai aulanga wa afoi. Ia waisi ki ufai mai, skoe inga wa makua, skoe inga aimileva e whai aur ka koro. No, your age is not qualification. Ele te me tango ile tua tuu se isi lunga tu te oi lei titi fo ya te oi. E te le agree la yei langa te matu ai. Yeah, whainga ka inga e agree ai, langa e laku lau supervisor fa whinga luenga, e ke makua mamao ia. O le whainga tā ia ia te oi, ai whamarita la tuspa ia, submit. Submit, le la tatou o tuai na. Tatou mua le tusia, Romans fumatolu. Amen. Romans fumatolu. Foi upu e. Tasima lofo mai. Ia usi tai tangata uma I whai pule, sili, a waele aise pule pe ale mai le atua. O pule uma lava o lo o whai nei, ua whaatuina ele atua. Whamatala tuspa ia usi tai tangata uma I whai pule sili, a waele aise pule pe ale mai le atua. O pule uma lava o lo o whai nei, ua whaatuina ele atua. O le nei, o le na te I le pule, ua te e ia I le sauninga a le atua. O e te foi e sala lava I la atou. Okay. O ile foi upulea. A tono o temine na o I fesiri lo mafofau, fa fela ka I ngake le fai unga le lei, fa fela I la pandemia mo ka kungu. Wa temine na o so fesili na. O fai tau o tuspa ia, fai mai o to usi tai, o le fa tonunga le atua. A tonu e te le o agree mea na fai mai le tai na ilunga ia te oi. A ole upartuspa ia, e tatau ona e submit, e tatau ona e respectinga le place, le tūlanga. Nau te whaiatu lau talana, a tonu e te le o agree I le a, I whai unga lai whai le tangata lai, nofo I le nofoa. Aia, ia e respectinga le tūlanga, ona a e le respectinga le tūlanga, e te le o respectinga le atua na tu ua le tangata nai le tūlanga. So you have to respect the place. Le mea la na tu ua I le atua. Mea le nai alai ona tā ua, e tā ua te le tato mta upune, amen. Ona, o le la tatu tata, le la vadvadia tua lata, le mai vai ai, le tasi leo vaenga, e mafu ai, ona tele ina nafo, vai le tino ke riso, ma tato le maua wha manuianga a ke riso. Amen. Ona o lefo mai, yo tato ngā wa, yo tato loto, submit to God. Whaafeona tato submit to God. Whaafeanga e, alofa I lea kua marka ngaka ke rua kua, o iene mwhaina e whai ai. Whaafeana e submit I lea tua, leile langi, ai o tangata le, taita ia o e te le submit ai. Amen. E te lelo na afianga. Le la tato vadvalia tua, tato atu se te tuanome. Te tuanome, olona mata upu mua. Whai upu sfuma lima. La ta notus pa ia, when they possess the land, fo ilele walato maua lau whanua, ia mo lato o e whaile, ia le nuu moa, e o mai ia Israelu o tonu o aifoi, o kanana. Le la wo process le land, tele whamurianga le tu ave, ona whamera tala tuspa ia. Ona o ave ai leo o ali isili,
o outou I tu ainga o tangata popoto I lātou, ma e ua iloa ma outou fia I lātou e whai mā lii a te outou, o a lii e tai toa afe, mā lii o tai toa se lau, mā lii o tai tolu tai toa limanga fulu, mā lii o tai toa se fulu, ma whai pule I o outou I tu ainga. Amen. That look like a rank. O lai ei tai na tuu e lea tua I lunga to submit under. Amen. E le fia isi mta upu lea. Pa hei, tatou wo iai. O le ho o iai. E le fia whaalongolongo isi. Ai mese lava tangata e whaatau te e le whaife au. Whaatau te e ia. Te ita inga, I matangata lai lunga e te ila tau. E le fia ko inga maka upu ia. Yeah, kei mingi lau tuan office kangaka. Pa o lai ei le whaamanuianga lai tutonu. Tanga te ele atua I le whaamaulunga, ai fōa ilo nā lofa I lea, I le loto maulalu, le tangata submit. Le tangata submit. So, whamaila I o tala tuspa ia, whamai o a li e taito afe, ma li I taito o se lau, ma li I tai to a limanga fulu, ma li I taito a se fulu, ma whai pule I o outou I tu a inga, o lai ei tai na tuu ilunga e, tā tuu ilunga I le atua. Amen. Peno whai atu. A tonu e te leo agree. I lea whai unga. Ma whaingala e whai. Ai o le upar tu spa ia. Ea. Yeah, you have to respect le place. Lena tua I lea tua. Ona a ele respectinga. We ele respectinga le tangata na tua I o. Amen. We ele whaalo fo ina I lea tua. So, tato word tu sia no fo inga tupu. Amen. Mua le no fo ai ngā tupu. Onto whaalongolongo le tala tangata ino ia tā vita malana autau. You know, David's man of war. Man, read about them, man, actually inspire you, soli. O ko vai ka ngaka ia le fo, autau o tā vita. Man, these guys, man, matua la tō, tele tau ka ngaka makwa le fefefea. Le autau lea. Ai whai tau runga atu ma whaasolo mai lau whai tau. Ho mai whai tau tusi o tangata ia o le au tau a tā vita. Whamila ia, o le ua mai a vea tā vita, whai tā vita mo lātou tupu. Whamila ia, o se pulona e nao atu e tau o sa uni I le taua ma a upenga uma o le taua. E 50 afe o na popoto I pae tau e le I whaaloto lua I lātou. For me tala tuspa ia translation ai lalo a young little translation for my of Zebulun going forth to the host, arranging battle with all instruments of battle, 50,000 and keeping rank without a double hat. O le tasi leo mea na pito I sili o na manu malo I le au tau lea. O na a o tangata nei e tau. For mai they hold their rank. E tā ofi lea lo lātou tūranga. E le aise I lalo I whaapea kura kai. Se leo le mea ngā re maka. Se kako wo le kūlea. Kako wo le kūlea. Whawhele I kūlea. O le mea lea le tupu fo le teimine le tātou sa valinga. O fiu si whaiwhi au e kau whai kura I kūlea. A whio soi fo le kalesia. Ma ngai le kūlea. Malanga se fai au e alu o I langa fongo. E fo e ku fai au. Wa malepe le kalesia. Wa umona. Fai e pule iska ngaka kongo le kalesia. And it's happening. Wa tato wa aile ma vai o tino kiriso. Why? Because he le fia submit. Yeah. Misi le whaamanuyanga. Ai wana e misia. O le la tato wo otu meta o whaamanuyanga. O le tangata submit I le atua. Ma submit I le da. Le tu langa lana tu o I le atua. Willing to submit. Ye enga wai ona o le upu submit pe a whai e lea o ngā tasi ma le mea lai loto. Ai eilo na whaamanuyanga. For many, I tutono le whaaperetania nei lalo for my and keeping rank without double hearts. Tangata nei, for my ina lau kaulea ka vika, David and his man, auto whai tau I tala, tele ai afo, ia taua. Manu maa lo ai. I say, for my lango laia, e taufi, they submit le sila, I lalo lea, for me no, ele loto ngā foi, lua ele fe loto ai. I say, o ai alai nunga tai, a whai atu le upo e aru, a whai atu e sau, a whai atu le tai, e whai le mele, e whai. E submit lava, submit le whaato nunga lai au mai.
O le whainga tā, ia se ha, langa o le tele i o mea, la i o tātou mawhawhau. I remember, se tasi fo i o e kālesia, o uloa le leile, tūlanga, e nisi sa, e se tasi o fo, i o wharetua, sa whapeona, pe sa lotu, tu so o ia malona to o lua, sa whaiwhi au se tasi o e kālesia, ma liu lolo to o lua. Wa maliu la lon to lo le la o maile is fartua le o mailo lotu stasio e kalesia le la o atu la is fa au vo le mission fartua ai la tu ai nei fo i a fo i la fo i le fainga fo e muso sa mitil me fa me fa au ona la lo atu fo ngai o la fo sa ile tai inga o yo fo le tai la tu fo nga i ma i o le fainga nga fa ia ma ko lo ku ya so la o le fainga ka inga lo ko lua fa pengi o le fainga. Yes, or taita inga na ia lo to lua, but now you are under somebody. Yeah, e te le o whape te lua tunga ka whaere isi dia tulunga. Whamero tala tuspa i te eile atua tangata wha maurunga. Ai fo wa ilo na alofa tu noa, i le la tu loto maolalo. Mani e lo loto, e le oto o le o se whaifi au, anu le se whaifi au nga lue ai. Don't tell her if you're far along way because it's kind of harsh. But hey, that's the truth. Yeah. Ena, e te ele atua ile, fa maununga, mana tui fo lava, e siri le aikia le so manga ia, ngai lo le mea le fa me fai au. Po le mea le fa mai pai mala fai, tangata lai lunga ia te ia. A we le fia submitai, le making of umi ko nga e kalesia, mali malepe le kalesia. Yeah. A we le fia submit, a si me ka le pe fu le kalesia, su lo sunga su ese me te loa, e kala fia ngai le mali ngai lo manaonga. Ai awate, ai ka le pe e kalesia pe le fia submit. Amen. Ile si foi upuna ila loifo, foi upo tolu walfo mai. O ia au uma, o le taua, o e ua popoto e pae tau, no mai ila tau i he perona, ma le loto atoa e whai eita avita matupu o Israel uma. Atoa mai e na totoe uma o Israelu na loto ngatasi e whai ta avita matupu. Amen. For my all these are men of war keeping rank. Keeping rank. O lai ta ofi lo lato tūlanga. For my ia, with a perfect heart, they have come to Hebron to cause David to reign over all Israel, and also all the rest of Israel are of one heart to cause David to reign. Amen. O tangata nei, no matua iloto ngatasi lava, ea, o lai ta ofiri tangata ilona tūlanga na tō fia o ia ele atua. Ele i manatu ifo, e sidi aku reisi, en o le mafua angale na mafua i o na manu malo e au tau nei taua. Ina ua loto ngatasi lea, le tai ma tangata lai lalo lana tai inga. Tangata lai sa mita tu ia te ia, lai tasi le mea lai mana o iai. Tele nei fai fe au, tele nei au na lea tua, o lai mana o fai le mea lea, ai ese ale mea o lai ei loto tangata, e le manga o sa mito ona e lai titi le fai fe au, pe siri aku fo ilo lako waka mamai ngai lo fai fe au. Alana tu u iai e lea tua. A ele respecting ale fai fe au, nai to tonu to e kale sia, ma nai na tu ele tua e lunga ia te oe, a ele respecting o lona wina, we e ta ufo ile atua, e te le respecting ale atua na tu ua tangata na ina. Mea na efa marital tuspa ia, submit. E te le agree ai, a laua e ngā wai ai, e sea, ono le tu ranga lana tu wai ele atua. Amen. For mai o tau whaia mea uma, o lo o tau whaia ile atua. Amen. Tau te lope no whai atu, Jesus keep ranks. E o lava ia Yesu, ele isau Yesu whai mai o ie tutu sa malonta maa. No, whai mai whetalai ngā Yesu, o lo uta maa e sili atu ia te au, my Father is greater than me. The Holy Spirit, la whaitana noa tala tu spa ia whai mai o le ala whai. Whai he will not speak on his own, he will speak only what he hears. Lai tara noa whai mai, whato a whetalai lava le nganga pa ia pe tau tala e ma whai loa mea na ia langona mai a te ia. O la fo ila ea, o la keep fo ila nganga pa ia langa rank. Tau te ilora tangata na tau mawhai e sui lana rank. O ai, le ti Apollo. Na iei le mea na tuu ai ele atua, na e tano atu se ai fo. Se kielu, na ilanga rank. O le mea na tuu o i o stasi fo o fita, o le a ngelu whaauina o ke rupi. But he tried to change his rank. Na tau mawhai e sui, e lei tau mawhai e submiti le tua. Ai na wha maua lunga, e mana o si I folo na tūlanga. Mawhai mai, I want to exalt my throne.
Te mana o si atu lo a, ia sili atu au ia ngelu le atua, ia matutusa ma le atua. Tau mawhai ha, e sui lona tūlanga, o le tangata la nana, le mena tupu. Ia na sui ele atua le tūlanga, ele sui ele lunga, anga sui ele atua i se oli. Ha, whamerita, ona te ele atua i le wha maulunga, ai fōa i lona lofa tū noa, i le loto maulana, whamerita tu spa ia, youtou ngā wai, youtou ngā wai i le atua, youtou te, autou tā ngofi e tuu le atua i lunga, e te ngā wai le i lunga ia te oe, submit under authority. Le tangata nai lalo nana tuu e le atua i lunga, e te submit fo ila ia Yesu, i lau sa valinga, e te submit ia Yesu, a o laina e te ina le ti Apollo, right? Ona solala i o le ti Apollo, ai se ha, ona fo i ole a, o le tangata le te submit iai. A o ina e tango tuu Yesu le atua i lona tūlanga, e i loa fo i le ti Apollo lona tūlanga. Where? Under your feet. I'll say that, le la tu fatu tala na, a o ina e tango tuu le atua i lona tūlanga, e i loa fo i le ti Apollo lona tūlanga ofea, o lalo o vai. E ke kau le kuria fo le ki Apollo, o le taimi lava e te ngā wai i le atua, i loa le ti Apollo lona tūlanga, o lalo o vai. Asea, o no laua sa o le mea le te ngā wai ai. Fo mai la ia, a e te ele ti Apollo, o na sola le ti Apollo, i to tonu o le whianga inga fou, e te thiu a so se foi upona whai mai na tūri e le atua, pe sau le atua e tūri le ti Apollo. No. Na e te whai tau fo i tu singa lau apostolo, whai mai ia, i autou te ele ti Apollo, i autou te, oi e whai te te, whai e oi mahau, it's our job. A o le hale mea lo loto e whai, e mua ngā wai lo loto i le atua, whatoa e whaliura ia kuri le ki Apollo, o le taimini nei, wa toa tele na tūri tangata le ti Apollo, ai le ngā wai i le atua. O la lava ea, ngā wai lea, ili pepelo le ti Apollo, ngā whaliura ia kuri le ki Apollo. O na peila i oai, o Samasoni. Foi Samasoni, e kau malau filiskia le ao, e mo moe matilaira le po. Koe kau ma filiskia le ao, e koe moe matilaira le po. E le mawhai onga e ke ki Apollo le ao, e rua mo moe ma ke mongi le po. Yeah, e le mawhai. E le mawhai ona e whaliu ke ki Apollo, e ke rua paripari mai. Ma ke mongi ia pe, po lai fu i te masani ke mongi po lai te whao lai fu i te angasala lai te whaine mele mana ori ke mongi. Ona e whaliu la i le ao, kuri pe o le mena whai Samasoni, le ale mena tupu. You know the story. E le mawhai ona e whaia mea na. Le alai whamatara tu spa ia, ngā wai le atua. Ona e te ela i tu Apollo, low loto, ia e ngā wai, submit to God. Whasa mofo mai, ia e ngā wai. O le ngā wai, male usi tai, e ai fu o le lau ele. O le na tatu tala noa I know a tala noa le mata upuna. He's talking about ile le leo le lau ele ma whaamonu yanga le atua. But now here I'm talking about you versus the devil. O oe whaasanga tau le ti Apollo le teimire nei, whaafewhea na e manu malo I le taua, ngā wa I le atua. Amen. Ngā wa I le atua. Tatu wo ile, peo na uwhai atu. Na uwha alongo, tele mea na uwha alongo ai, la asu, ka leko e karikongo ingo ka whai kaula kuspa ia. I tu tonu ole mua korinito. This is one of the proof o te whai atu ai a te auto. Excuse me. E le tutusa ia. Let's go. Tato wole mta upu a matayo vadu. Amen. Matayo vadu. Matayo valu. Tato whai tau mwere whai upu lima. Amen. O le tala le tai au whai mai. Wo atu Yesu I Kapanaumi. O na sawa ile ia te ia o le tai o le toa se lau. Ua ai oi mai ia te ia. O le tai lea mai o le autau o Roma. E no o le tai o le autau o le afu. O le tai toa se lau o le tangata tau. O le kangaka makua o le tangata peifo o tangata o tawita. Fumele le tala tuspa ia fai upe hono fai mai. Ua whapea mai lea li ie. Ua ta oto lau au na I le fale e mai I le supa. Ua matua ti ngā lava. Amen. E le I saule au na, o le tangata le sau, o le tai. O le ua saule tai, e whaatonga mō lana au na o le tangata I lalo ifo ia te ia. E fōlinga mai, o se au na le lei.
O se tangata submit. O se tangata e na te loa respect lona taitai. Fua na sa vali lava lona taitai. E alu e su ese me ia malolo. Yeah, you can tell by the language. Le whaingo le tala le tangata le mai, ua whaapea mai lea le ie, ua ta oto la au auna i le whale e mai i le supa, ua matuati ngā lava. O le sau le tangata lea, o ia o le tangata, o le taitai o le toa se lau, o la iailana au auna, e ilalo i fo ia. A le ua alu le taitai, e alu e su e se malo longa o lana au auna. Te manao ia te oe te follow i, ona o i le mafua anga ia lai, ona toa tele nisi o tangata, o lai fai le fai fe au e ta talo mo latou, ai le malolo, ona ele o submit i lalo na latou taita. Ele i roa submit i le ilunga i fo ia te ia, o ngā alula ia kamu fai e fai fe au, ka kalo me le o wha malolonga, ai le i roa submit. Ele o kongeki la pato lea, ia piso le paso, ele o so o tai. Ele o so o tai lo walu e te a, e afu, e alu le au auna lea tua e tatalo mo oe, a e te le o submit i lea, i le mea lai fai mai le au auna lea tua. Amen. Fo mele le tala fai upe fitu mai, ona fetalai atu leo Yesu ia te ia, o lea walu atu e wha malolo ia te ia. Ua tali mai le tai o le toa se lau, ua wha apea mai lea li ie, e lea o ngā au ona e uru fale atu i lalo i folo u fale, tau lava ino o mai sau whetalainga e malolo ai lau au auna. Amen. Tau lava ino o mai sau whetalainga e malolo ai lau au auna mai, I'm not worthy. E loa le tangata lea, sau le taitai o le isi taitai au, e au mai lana au auna, sau submiti lalo Yesu, sau submiti lea tua. Sau submiti a Yesu fai mai, e lea o ngā, ona e sau i lo fale, na ia i loa lona tūlanga. E ui o le taitai o le autau, o ia na te vai le toa se lau, e le i sau wha mawalunga, pe sau wha pe o ai ia. E le i sau wha mai, o ia o le mingiska o lea, o kupe ma merengi, o ia o le mingiska o lea, o ia o le pari, e le i sau musona tūlanga. Na sau submiti lalo Yesu fai mai, I am not worthy. Fai mai, e le tala whea ngai au, ona e sau i lo fale. O ai au e te sau, oi le tangata o e manatu mai, that's God, o ai tātou. Pa o le langona le nā, e o le tangata, e na te iloa wha maua lalo i le tua, na te iloa, he's not worthy. Ia Yesu fa mai, e le au ngā ona e sau lo fale. Tau lava ona whetalai o le upu a. O le tangata le na sau, o i o le tangata o le tai, o lai e lalo le tangata. But I really wanted to go over verse 10. Whai mai. Ua whaafafonga ia Yesu. Oi, whai upa iwa, whai mai. Awa o au foi, o le tangata ua pule i ai le tasi. E iai le tangata i lunga atu. Si, le maa nei o le whaingo tala tangata lea. Na te iloa ta ofi lona tūlanga. He know his rank. Na te iloa le principle. O le mea ta o lea submit. Whai mai, o au, e ile kangaka e pule ia te au. Wha mai awa o au foi o le tangata ua pule i ai le tasi, ua au pule foi i le au tau. O lea, o le si tū lea. O ia e pule i le skangaka, a e pule foi o ia i skangaka. O ia o le pule le taito se lau, a ia le pule o le taito afi. Lona winga, o le pule le taito afi, e pule ia te ia. A o ia la, e pule le taito o le kaiko se lau. O la lana te iloa, ta ofi lona tūranga. Ea, ele i whai mai o ia e sili aku kamara i lunga, po o ia e sili foi lalo. O le tangata honest, o le tangata na te loa lona tūlanga. Amen. Ai o leo fo ua sau, e ile tangata lai submit. E ile au auna, lea ua halu le taitai ea, e su e mai. Ai whai mai whetara i ngā Yesu i, whai mai awa o au foi, o le tangata ua pule iai le tasi, ua au pule foi le au tau. Au whai atu i le tasi i nā aluia, o nā alu ai lea. Ma le tasi i nā sauia, o na complain mai ai lea. O na sau ai lea, ma lau, no, I just add that. O na toa tele o teimi. O lai whamata tusu pa, au whai atu e alu o nā alu. Lau, au na whai atu e alu. Au whai atu e sau. E li whai pe whai koe alu, whamai, I don't feel like it. Ia se yo o ia lava yaso. Se i whai ia lava yaso. O ina whai atu e alu. A whai atu le au na e sau.
o le o langa le o lai tangata nei, i le tino, o le principle na, o le authority la ia te ifa, mai au whea koe alu, au whea koe sau, au ngai ki whai a koe, kasi whakungunga. Amen. A whai a koe a, e ka penga le whale ka penga, a whai a koe furu mele furu, a whai a koe whai mele whai. Amen. A whai a koe whai au, whai mele a arus whai au, sau o le mea, whai au, whai o le mea ngā, e le sau whai au, e se le whai ngala u whai mea le manga oi. Amen. Hallelujah. Ono whanofo ana nei. Wa fau fo i lele. It's something like speaking my heart fo i lele, o fatu i lele tua, you know, blal me wa, you know, name ta upu tātou tata noai. Pe i se a fo i me wa tata i tātou nei tu, wa tātou walu, tātou mta upu. Ai, whai loa e le tua i te hau, o le tele i o komiti, e la tu te vatua, hai atu whai whi au. Hai aku whai whi au. O ngale whiwhir whai au, wa kuri whai whi au. Ko hai aku le whai whi au, ari whiwhi ai kuri. Ko hai aku, ele ma whai ele ma na o submiti se avatu. That's the problem. Yeah, e peu se haka ki whanga o makamaka ngei, mo meo ko miki foi lele, e waku ngai ka ngaka rai, waku whai whi au, kusanga hai aku e waku e launga, o manga launga, ale whiwhi launga, kuri. Ko hai aku le si. E pe fa pena le whainga o le mele nei, wale o to iai le mea ta o lea, se i loa submiti lalo se, wale to i loa respect le tu langa lai tu u iai le atua se tangata. A wale ma whai e le atua o na ngalue, o ne ngalue mai le atua i le order, God makes order, e whai le ranka le atua pe whai langa order, e ngalue mai ifo mai, e afua mai maunga se manuia. A kafe mele le manguia sau mai mau, ye fa fera pe afai e sau le kafe mele manguia e le o in place le ora. Misi fa mele tala tus pa ia. O fa fonga ya Yesu ona ofo ai lea. O to va ai lea tua ai ofo. Lenga ofo i. Ofo le tua, ofo Yesu i. Ofo i fa upa se furu fo mai. Fo mai ona ofo ai lea o ia o fa pe atu fo i e u muni mai. E moni o te fa atu ya te o to. O te lei loa ia isora elu lava se wha atua e wha pēnā o na tele. Amen. O le mea Maria, ele whaingon kala Yesu, o le e monga au so o i. Amen. No ngai nga whaliu Yesu, o le keimi lava nga whai ele tala lea le au na lea. Ke rope nga whaliu Yesu i kua, hey Pira, whala au ke lo vanga o mai. Ke mga ke o koe, o mai e learn se le songa i le mea le whai i e. Ei fo. Ke mga ke o koe ke o mai, wha alongo i le mea le. Because o leu whaliu Yesu wofo. Whaliu lo Yesu whai le tala. It's a lesson to learn. Le wha atua tangata le, o tai au. E le whai kauskus pa ia. Ai longa whai kauskus pa ia. E le uskangaka ki kua utinga i foi upu. O le kangaka kau. Amen. O le kangaka kau. O le tasi leo a foi. O le tasi leo vaenga pito i sili o na tāua. I lau tau va ai mai tutonu i le tala lea. O le tangata na alu sa ili le tua, na te lolo na tūlanga, na alu e tū mola na au aunga. But I really want you to know, i le whamatala ina mea tala, o la sa maua le malolonga, i le whai upu ea, whai upu sifuru tōru whai mai, o na whetalai atu ai leo Yesu, i le tai o le toa se lau, i nā alu ia, e pei ona e whaatuatua, ia whaapea lava o na whaia mo oe, o na malolo ai lea o lana au na i lea lava i tu waso. Amen. O ai nā alu e sa ili. O le tai au po, o le tai nā alu e sa ili. Se manuia mo lana au na. Sa maua le tari nā alu ai. Yes. Ai o no le au na wha maoni, o le au na i loa submit. O le au na ea. Na te i loa lona tūlanga. Na te i loa o ia. O le e ala no toe au mai le taimine nei. O no le tele o taimi. Ka alofa fo ile e kau mawhai anga pongi makakalo mos tangata. Ai le o submit. E le iloa submit pe le iloa ngā wai pe respect le tangata na tu e le atua i o la tōrunga. Wa tupu makua pei o se wha mai i e kalesia sa moa. E lau kire o le kūlele. Yes. To tonu o tātou tino ke riso le ekalesia Samoa, makua le iloa e le Samoa submiti le Samoa la utu atu ilunga atu. Asea, ona iei fo le mea lai sili ei o ia. Mea le nā walai. Ona le mawhai e le atua na ngalue mai to tonu e wha amalolo ni mai.
Tō mana tua whamatara tu spa i o se o tō wa mai i o tō ave i toia ina. Ai se a tangata i lunga atu. I o tō o tangata i lunga atu. Ea, e tatalo o na malo lola ia. Fua mai o ai se e ave to i ino le kalesi o tangata i lunga atu. E ave iai e tatalo. Ai whaafewhea le tangata o le whaatau te e le mawhai o na submit i lunga atu. E te le maua ai sea, e te ele atua i le wha maua lunga, ai fōa ilo nā lofa tū noa i le iloa loto maua lalo. A ona e wha maua lalo, ma e submit. E te maua re tari. You know, from experience, sometimes walu tangata, you know, nisi e whai mai te au tatalo mo le wha malo longa, e tangata o te alu te tatalo i fōi lele, malolo. Sometimes, you know, family member, au latu fo ilele, you know, they don't want to submit. Ele fia fa alongo mai kiau, ka ke fiu ka kalo ele ka kai malolo. Yeah, why? Because ele a fo no le mea, latu te le respectinga le tūlanga, pe latu te respectinga, ia lo latu fo ilele, wala eva ai mea na kou ia o Kevin o kama, ai fo lo uso por kama pai mala fai, pe latu te le respectinga, latu te leva ai ile atua, latu te va ai tangata. Sa o whakau wha, e la kuala o ngai ka ke la kuai ke whakau wha. Ai o lo lātou le respecting o le tūlanga. E mafu ai fuina lātou le maua lea, le wha amalo longa. But the people, they respect the position, pe lātou respecting a pe submit le teimi o te watu i foi. Man, e maua le lātou, maua le resort te hio. E wha amalo lo e le atua. E o ai ai e su i tonu a foi. Tonu o ai foi, o lona nuu. Man tua fu entam fai Yesu alu fai fa malo longa ele i mafai na fa malo lonis. Ai se a ele i mafai na submit i tangata. Ele i mafai ona nga wa i tangata. Ya, ele i submit fa mai langa la kali o Josefa. La kali o Josefa you know ka muka. O le ala le mena tupu, o le lātou wa ai le tangata lea, le lātou wa ai whaatau wa ma le tau whaatau wa aina, ua lātou le maua ai le malolonga. A o isi tangata uma ia na lātou wa ai o Yesu o yo le Mesia, ma lātou respectinga le tūlanga, o le ale tale. Na malolo uma, alu watu Yesu wala au maika waso, Yesu le alo ta vita no fa malolo, matana Yesu inauto wo, malolo. Latu Yesu fa mai, saulis ka malo, respect Yesu fa mai, Yesu la wakali e fa apea, ma fa apea. Sau fa alo pe no respectinga Yesu, le ale tali na maua lea, le tali. Ai alo na no, fa mai ana rakari o Josefa. Latu te le respectinga, o le ale mena tupu, le ai se tali. Le se tali. Fa pena fo e o mal terminei. A ele lo respect le tūlanga nei lunga pe te submit, pe te ngā wai. Te ngā wai, willing, pe te ngā wai, i le tangata nei lunga toe, ma e usi tai ai, e te le maua fo i le manuia o le atua. Yes, o le te le i o le tu, o le te le, this is huge, pe atatu tatano, pe ataratala mta upu nei, ono lea, ono te le i o le authority po o le pule na ave le atua i lana au na, lana tu ele atua mai ato fia i lunga iate, e tu lunga iate oi. No o lola i ele teimi o la ua tango le au na le atua o le alu le atua e sa ili le atua mo oi, ta talo i le atua mo oi. Amen. Ma fai atu i le atua, tau lava ona e fetalai, Yesu, fa amalo lo, si fa fino le mato e kalesia la e moa suka, la e moa elea. Ta talo atu e fa mai Yesu sole, o fa longo ku le kalango ese le sa mito la ese lo wa lofa ile wa ese o fa longo mai Yesu o le o ka kalo lang au ngoi ngi mo kwa lofa lang au ya pai mala fai ai a fa longo mai Yesu la ka kalo ku Yesu ai man ku fa manoro ku so le la ku la o ngale ku mo kwa ile si mai Yesu ya no fa manoro e vai mai Yesu so ma kwale ya ngo kwala au ngo ngale pe ola ise mia la vai lang au ngo ma kanga kanga Yesu so e fo ringa le o seki me au nga li kanga ka ka kalo mai ya ke lo la ya nanga la o seki me la va nga ngo e u ya ku ya o fa manu ya e fo mai maunga amen me a fo mai maunga ele o se a fo pen o fa ya tu sa o mata to tono le tino ke riso tatou le ainga, brothers and sister. Ai to tono le malo le atua, there is a rank. E eilo na tūlanga, ia eiloa ona le tūlanga le nā.
Ia e lo respect. Ono le atua lana tu uai o. You might disagree, respect le position, be respect le place. Ma ia e loa lo tūlanga. Ia e loa tā ofi lo tūlanga nai te iai. Aua te mana tuifo o oi o le kai o lau fai pese. E ke siri aku fai fe au. Ia o kene fia fai fe au o pese ingo mga ausua sa fai fe au sui le lisi. A latu fai fe au sui le lisi. Sui. Ele o sau ministry. O le ministry al fai fe au. Ele o se tai o le ekalesia. O le tai na tō fia e te lalo le fai fe au. Yeah. So se mea la, fai fe au, wa ele tūlanga wa a o na o tātou I loa submit I tūlanga nei, ma ngā wai, wa tātou ngā wai fo ina I lea tua. Asea, tātou te whaia o no lea tua. Amen. E whai sina mafa o tātou ma tā upu nea fiafi. But hey, it's the truth. E ho ofo ia, tātou e la via ima Kevin, o kākou I loa lava, o kākou kākou kere ngā wai. E sili atu ia te hau pe o tangata lea. E ke fiu ko kongu, there's no record of him, pray the longest prayer. Ke fiu e su e le afoi. Pe nga kakalo umiri ngai ka ngaka I ko kongu lea. I le kei miranga whai eanga ia. I longa o langa. Ora kai au. Ai sau Yesu fa mea. Greatest faith. Te le wha atua. Kalo fais kamo pe kelu le fa longo ya Yesu ya so umalava. Ai laku kangaka le I fuma Yesu. E siri aku fa ko ofo Yesu I. Ele I ofo Yesu fa ko kangaka loku le folo muri anga ia. Al tangata I lo submit. Na te loa lona tūlanga. Fa amanuia I ile atua. E fa amanuia I ile atua. So yo tātou I loa. Yo tātou I loa. O tele o fai upo tuspa ia. That's no good. To be a walking concordance, I rebel. He ke mo le kau loko mal kuspa I ke mi uma. Ai makware fa alongoa. Le se winga. Ai yo tatou loa submit. Amen. Submit I le atua. No fa ia tu le amatanga. O le taimi lava tatou tu ua I le atua I lona tūlanga. I loa e ti apolo lona tūlanga o fea. He already placed him under our feet. For mai wa ia tuu ia I lalo o tātou vai. Ia e loa la, fato ai lalo le ti apolo yo vai, pe a e tango ea, e ngā wai ma e tu ua lea tua I lona tūlanga. E lunga I for mai la ia. E te elea tua I le wha maua lunga, ai fo wa I lo nā lo fatu noa I le loto maua lalo. For mai la ia, yo tau ngā wai lea tua, ma yo tau te ele ti apolo. Mea le wala inga kako fiu e ke e mai o kako kingo, ma ke e ia I me, o ngai mafua mai, tātou te le loa ngā wai. Ele se ser tu spa ia, a fai ele o work, lo na winga, ele o tu spa ia, o tātou. Don't worry about the word. Check your heart, you're willing. Siaki lo roto. Po e ngā wai. Ai au ke popole fu o le upo ai le atua me le pala. E la le upo le atua. Ai siaki o tātou roto. Amen. Hallelujah. Tātou taim. Amen. Whamanuia le atua ia te o tau. Nei a fiafi, te loa, tau mafa, ia. Ai, man, thank God. Amen. Nena lua mero na nganga, ma whai loa mea te tātou. E sea, lai mana o le atua ina i o tātou sao loto. Mana ole atu e mawhai ona anga lue, ma ile atu e sau e through lana nga lue se a, hono lai lue tangata submit. Ele wha pea a ku ele atu se si lungo oe, o nga sidi akura I le atu na ilo oe, no. Ne hai, matala tu spa from glory to glory. Hei lava le taimi e tango I fo ile atu si ilo tu langa. Mo le taimi nei, tu mau tu langa na te. Le te iei no tu atu oe le tua. Amen. Le tua mātou ta mawha afta ilo upu, e wha ilo mai a te I mātou, yo mātou iloa ngā wai. Mo mātou stai a te oi. Ni o mātou maua loufi na ngalo. I o mātou iloa. Loufi na ngalo mo I mātou. Ta maua e te I le wha maua lunga. Ai fo wa I loa lofa tu noa I le loto maua lalo. Ta maa wha maua lalo I o luma. I e wha peono mātou maua le loto ngā wai. I o mātou ngā wai atua I a te oi. Wha maua lalo fo I o luma ta maa. Pe a whai ua mātou disrespectinga ta maa ta ngata na etu ua I o mātou lunga. Pule o whale whai ngā ruenga o supervisor. E le ngata I lea ta maa o tai o le atunu. Tai o le kalesia. O ani upu o mātou la futa maa. Wha maa ngalo mai I mātou.
i le toto o Iesu Keriso. Iai lau whaamanuianga, whai ngā malolongo si o mātou atunu ule nei afiafi, whaafo i le vi inga i lau fio, o na suafo o Iesu wole ma wala au atuai nei. Amene ma amene. Haleluia. Ia le atua, whaamanuia le atua ia te outou, a tātou toi wheiloai. Le siso o ino le tātou plokalame i le aso tofi asau nei, ia mo le teimi nei, o Kevin Uruiva le nei, a lofa tele mo outou, whaasoifua ia. Sowing the good seed, the fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there. But they don't care, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.